Yes, nongeye ndagusuhuje nizera ko umeze neza ndetse nawe utameze neza. Imana irabigufashamo, wizera Imana usenge ibintu byose nawe birakomeza kugenda bigenda neza. Turagarutse rero ni pari y'umunsi ku bakunzi b'ipari y'umunsi, bakunzi ba Flat TV, utarakora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, menya ko nawe ubaye umunyamahirwe kuba ubonye iyi content y'ipari y'umunsi ikomeje gufasha benshi kugenda bakura amafaranga amenshi muri betting. Niyo ntego yacu kabisa. Nizere ko rero igitondo cy'uwa mbere kimeze neza. Wa mbere ni umunsi wa kabiri mu kwezi kwa kabiri, ni tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka uracyari 2026 kabisa, uracyari mu itangira kabisa, ibintu ntibirasobanuka neza kabisa, ariko turi kugerageza kugira ngo turebe ko twagenda tubisobanura. 2026 kazatubera umwaka w'umugisha kuri twese, nicyo twifuriza, nicyo tubifuriza muri rusange. Rero kubanza twibutsa abashyashya babagereza n'ubwa mbere, cyangwa se nawe niba utaba uri mushyashya ariko ukaba utarayoboka gahunda ya mapari dutanga VIP, duciye ku rubuga rwa WhatsApp, aya n'ama screenshot zaba zagiye zibikora tuba twagiye dutanga kabisa, ziba zizewe sample urusa kabisa. Rero nawe niba utarayoboka ngo ufate iya mbere twandikire ku rubuga rwa WhatsApp, dugushyire no muri group ubona ya VIP, nicyo gihe rero ngo twandikire, ndetse tubabwira ati niba uje ufashe umwanzuro ko tusanga kuri WhatsApp, zutubaza icyo bisabwa, nta byo kuzutubwira ngo tuguhe sample ngo ibiki n'ibiki, oya, ujye uza wamaze kuba watwizera gatanu kuri kagenzi kako, ubundi tukubwira icyo bisabwa kugira ngo utwinjiremo kabisa. Hanyuma guys, rero uyu munsi ni ku wa mbere nkuko namaze kubikubwira, hari match zitari nyinshi cyane, ariko twagiye tugerageza kugenda tubatoranyiriza utumatch tugiye duhari kabisa. Reka rero turahera mu gihugu cy'Ubwongereza. Fata agakayi kawe n'agakaramu, utu tumatch twose uradukombina ku ipari imwe kugiye kubikubwira. Hanyuma ni ikipe ya Sunderland iraza kuba yakira ikipe ya Burnley. Burnley nayo iri kurwana no kureba ko itamanuka, Sunderland nayo iri kurwana no kureba ko yasubira muri top 4 kabisa. Ndaguhereza rero kugura uyu mukino, kugura double chance ya Sunderland yari mu rugo, Sunderland gutsinda cyangwa se ikaza kuba inganya uyu mukino, biraza kuba bigenda neza cyane kabisa. Hanyuma guys, rero reka duhite twerekeza no ku yindi match iraba ku isaha 4 n'ubundi, ni muri La Liga Santander, ni ikipe yitwa Mallorca iraza kubicakirana n'ikipe ya Sevilla. Kuri ubu ngubu yamaze kubigurwa n'umugabo witwa Sergio Ramos. Ndaguhereza kugura ibitego bibiri muri uyu mukino, ni over 1.5 goals. Hanyuma twerekeza no ku kandi match kari mu gihugu cy'Ubutaliyano, ni Mirandez, ni muri Espagne I think. Mirandez iraza kuba yakira Malaga. Ndaguhereza kugura double chance ya Malaga kabisa, gutsinda cyangwa kunganya, biraza kuba bigenda neza cyane. Twite ukubita tubango rero twerekeza no ku kandi match kari mu gihugu cy'Ubudage, ni Wolfsburg ndetse na Cologne. Ndaguhereza kugura both team to score, abenshi mukunze kwita yes kabisa. Reka rero turacyakomeje, ni pari y'umunsi nyiri kukugezaho, nyite Gladiator niko nitwa kabisa. Indi match rero ni match iri mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Serie A, ni ikipe ya Udinese. Isaha 3:45 haza ko yakira ikipe ya AS Roma. Ndaza kuba rero mwohereza kwigurira ibitego bibiri muri uyu mukino, over 1.5 goals kabisa, biraza kuba bigenda neza. Dukomereze rero no ku yindi match iraza guhuza ikipe ya Kiryat Shimona, iraza kuba yakira ikipe ya Maccabi Tel Aviv kabisa. Shwadiro nziza nza kuba ngo kuri uyu mukino rero no kugura ko zinjizanya, benshi mukunze kwita yes both team to score kabisa, Kiryat na Maccabi Tel Aviv zo mu gihugu cya Israel kabisa. Hanyuma indi match ni ikipe irahuza AVC ndetse na Braga, nubwo twageze muri Portugal. Ndaguhereza kugura Winifred Koko hano ya Braga kabisa, ku marayo baro niko mukunze kubyita.
ngo ikuzana kabisa. Hanyuma dukomereze n'ubundi muri Portugal, ni Porto FC. Porto iraza kuba yakira agakipe kitwa Casapia, nyuma yaho Benfica irayidutengushye. Sinyeka ko na Porto iraza kuba idutenguha, katugure win from koko ya Porto, biraza kuba bigenda neza 5 kuri enzi ikako oka abisa. Ni pari y'umunsi ukomeje gukurikirana, turacyakomeje rero. Isaha y'isa moya, Kokalispor iraza kuba yakira Fenerbahce. Ndaguhereza kugura win from koko hano ya Fenerbahce kuza kuba itsinda uyu umukino kabisa. Guys, rero ipari yacu uyu munsi tujye kuyisoreza mu gihugu cya Saudi Arabia kabisa, mu Barabu hariya. Shampiyona ikomeje kugenda yigaragaza, ikomeje kugenda igura abasitari bakomeye cyane, kugira ngo rebe ko aba shampiyona nayo ikomeye ku isi, nubwo bikigoye cyane. Hanyuma ni ku isaha y'isa 11 n'iminota igera kuri 15, ni Al Riyad iraza kuba yakira ikipe ya Cristiano Ronaldo gifaru kabisa. Nubwo bivugwa yuko amakuru ahari ko Cristiano yanze kuba akina uyu mukino bitewe n'uko ari kwigaragambya kubera ko atishimiye imiyoborere ngo iri muri shampiyona. Ngo rero biravuga ko uyu mukino adashobora kuza kuba yawukina. Reka rero nkwihere shwadiri nziza yo kugura ko uyu mukino uza kubonekamo ibitego bigera kuri 3, ni over 2.5 the goals kabisa. Hanyuma isaha y'isa moya n'iminota igera kuri 30, ikipe ya Al Hilal iraza kuba yakira ikipe ya Al Ahly ya Riyad Mahrez kabisa. Ndaza kuba rero uyu mukino wa Al Hilal ni umukino ukomeye cyane, na Al Ahly ni match ikomeye cyane, ni derby hariya mu gihugu cya Saudi Arabia kabisa. Iyi match rero Oshwadiri nziza nza kuba mwihera ni ukugura ko uyu mukino ikipe zose zibona igitego, n'ubundi ni yes both team to score, kuko biragaragara ko izi kipe zose ziri bube zatakana. Niyo Shwadiri safe rero mbaye nguha kabisa. Hanyuma ipari yacu y'umunsi tugiye kuyisoreza kuri match irahuza ikipe ya Al Hudud ndetse na Neomo. Ndaza kwangwereza kugura double chance ya home team, ubwo no kuvuga ngo ni double chance y'ikipe iri mu rugo kuza kuba itsinda cyangwa se ikanganya uyu mukino. Ngayo nguko rero nuko dushoje ipari yacu y'umunsi. Ipari ngwaye muri Saudi Arabia, shatse wayishyira ku ipari yayo, hanyuma turaza ikipe twose nagiye ngwambera akaba ari two ukombina ku ipari yayo, ibintu bikakomeza kuba bigenda neza 5 kuri kagenzi kako. Nongeye kukwibutsa ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ukeneye zira pari no kujya muri groupe yacu ni kuri WhatsApp, ni horo twandikira, ni horo dusange. Reka rero dusubire ku munsi w'ejo. Yari pari y'umunsi nakagaruka, mukoreshe ya like, comment, bikomeze kugenda bigera kuri benshi, twese twemeze gutera imbere hamwe. Hanyuma dusubire, ciao ciao.